ntibarafata Goma, ariko bari mu dukartier tumwe tumwe twagoma aho mwagiye mubabona. Bazamutse ngo bagiye kuzamuka kuri Mogoma, ntibahamaze iminota ingahe mu bazamakuru y'abahari. Bahamaze niba ari isaha imwe, niba ari isaha ni Mogoma bahazi. Rero murumva yuko ubwo tuvuze Mogoma abantu barahita bumva ati bari mu mugi rwagati, bari bahageze. Mureke njewe njya nkunda kubabwiza ukuri, kuri Mogoma bari bahageze. Ariko se amakuru mufite aka kanya bari kuri Mogoma? Siko mbitekereza. Abafashe inzira yo kujya kuri aeroport bari kuri aeroport? Siko mbitekereza. Abo ngabo bari bihandagaje ngo bagiye kuri RTNC bari kuri RTNC? Siko mbitekereza. Rero abantu batari kuri aeroport, abantu batari kuri port, abantu batari kuri grande barrière na petite barrière, abantu batari kuri RTNC aho kuri Goma, none bari he abo muri kuvuga? Ico abantu bari kuvuga gufata umugi nukugira gute? Nukwinjira muri za Buhene, nukwinjira muri za Bujovu, nukwinjira muri uto dukartier bakajya kwihisha inyuma y'amabuye yo muri Goma, ahasige bagatangaza ati twafashe Goma. Bari muri Goma, ndabyemeza 100%. Bari muri Goma mu makartier amwe namwe, ariko hari amakartier badashobora gukandagiramo. Bari mu dukartier tumwe nguto mvuze turi mu nkengero z'umugi wa Goma. Ariko kuvuga ngo bafashe Goma, ça c'est autre chose. Ntago bafashe Goma, ahubwo bari mu mugi wa Goma, bari mu mugi muri za quartiers z'uwo mugi wa Goma. Bisobanura yuko les résistants wazalendo na resilience yose FARDC bamwe murabona utu video ndatubereka ni muhumure, murabizi ko ntajanza ni bigambo gisa bidafite ibi navuga guti bihamya, ndabibereka. Abazalendo bari kurwana nabo aya manywa uyu mugoroba kuri aeroport, barwana nabo mu makarti hariya, barwana nabo muri za aveni, murabibona. Noneho ndabereka abazalendo bari kurwanira kuri barrière mbere yuko binjira mu Rwanda, ndabibereka. Kandi igikuba cyanacitse n'ubundi no mu Rwanda aho ngaho igisenyi, amagwa asigaranya abaturage hariya niyo make cyane. Ndabereka ama video. Rwivanga, namwe mumve ko Rwivanga general, niba mumva ko umusogosi yaza akababwira ati abantu 5 bapfuye, abarengize 30 bagakomereka, namwe murumva ico bisobanuye bavandimwe. Ejo narababwiye turi mu kiganiro hano yuko FARDC wazalendo bakandagiye ku butaka bw'u Rwanda, aka video kacitse Scovia Mutesi mwara